Koro mogi wasudo gi weche mamoko koro mato tendre kod weche mag masira. Rowere moko ariyo wito ngimagi bang' nimo e yawo manitiere machiegni kod aora mag Atara mayudore e Kabete, kaunti ma Kiambu. Roweregi nowito ngimagi kane gidok dala bang' wuok e od lamo e Odira. Wachore ni rowerego magin johigni 13 kaachiel kod 14 ne orawo go abal sama ne gidok e mier ka giwuok e od lamo, to kanyo ema ne giradoe kod masirano. Rawera machielo mane ni kodgi ne otemo goyo koko ka oluongo jogweng' mondo resgi, to kata kamano ne ok oyudo konyruok. Jogweng' ma Rukubi wacho ni kanyo en kama ok ber, ka gidwaro ni mondo chiel yawno kaka yor keto arita. Na ndio hatua ikashukuliwa, tukaenda huko na tukawatoa usiku. Tuliwatoa lakini walikuwa wameaga. Wazazi wao walikuja na pia wakatabua miri, na pia miri tukashukua tukapeleka St. Teresa. Kuna watu wengi tumetoa hapo, wanaendaga kuswim, na ukiangalia katika huko ndani kuna mizizi ambayo huwa inashika watu hapo ndani. So ukienda hapo it's very deep. So tunataka kuangalia vile tunaweza saidia tusipate maafa ingine. Mto inakuanga kubwa sana. Sasa watu wanavutiwa na hiyo umaridadi. Sasa wanakuja. Watu wengine wakikuja, kuna watu wengine hawajui kuswim. Wanajikuta wameingia pahali ya. Sasa unaona tunapata kitu inaitwa kifo. Kifo inapatikana. Hapa ni mara mingi sana ajali imepatikana. Wageni ndio huwa wanakuja, manake hawajui. Wao ndio wakiingia ndio hawajui mambo ya hapa.